Ngarud, madama kayo apong katungtungag. Ito yung stasyon 97.7 Sweet Radio, Santiago City. Nagsama ito John Manong June Seriales together with, of course, John Mark Pastor. Yan, katkadagiti online apo nga agpalpaliiw. Mabasa mi ti text na good afternoon apaking ka. Sir Marcos da kanay Boss June. Kung na request man datay music nga abalayan para kadagiti agkasar. Whoever da kitang agkasar. When isarunomi, Sir Engineer Marcos da kanay o former Menro at LG Ramon Isabela, and we miss you so much, sir. Apo dagita launay is-isa mo. Ayan, kailiw min. So agparang kamat, bumisita kamat DJ opisina mi, Sir Marcos. Watching from Hong Kong, from Lolit Labao, Rosete Batarina. Present Karuba, hahaha. Nembag nga pangal daw, Karuba, Kabagis, JM. Wala naman, ni Auntie Ella. Yes, and of course, nakita ko tayo online ni Kabagis Ella Martin. Happy Sunday, FDD Group, Hong Kong. Kung na Timinda, Sabado. Wow, makaparay, aw. Nakita nga boses nyo watching from Lihue, Hawaii. From Jose Castillo. Pa-shoutout po family Disenon or Dicanon. Disenon ng Pangasinan. Thank you, Karuba. From Raymark Disenon. And another text message from my phone. Kung na nakata, Kuya June, good PM. Makibat nga po yung makibat. Pakapakibati nga po yung family Lubong dito sa Rizal. Pagbati galing sa mama niya. Sa mama, kung ano naman, request kuya, kasama timang lipat kuya. Uy, that's it. Kita, datay request ni si Engineer Sir Marcos Sakanay. Dahito yan, para katagiti agabalayan ka, no? Ay, abalayan nung may kan, kaagsasalat man, kain tayo rambakan, panagi inabalayan, ay abalayan nilalakyan, di ka at pamban na bandukan, ibang nekes munta ibang, tas maregsekan, ay abalayan na babayan, igan nenet mantiag kumintang, taday tanday tan nilalakyan, sarigsig na kaslatay kawitan, idurun-durun kapet-kapet, agin na bagang at sinigit, agpunuligos nga kinayet, ngayon nelen. Abalayan, abalayan, agin na brasa taman, kas mamasingked, tintay panagin na abalayan, 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 ang tinaud naman, pangragragsak, pangliliwa, nagtumpungaan na. Sasalat ay man, kain tayo rambakan, panagi inabalayan, ay abalayan na lalakyan, di ka agpambarno na bandukan, ibang negas munta ibang, tas maregsekan, ay abalayan na babayan, igan nenet muntiag kumintang, tatay tanday tan nilalakyan, sarigsig na kaslatay kawitan, idurun-durun kapet-kapet, agin na bagang agsinigit, ag pinuligos ng tinayet, ngayalelen. Abalayan, abalayan, agin na brasa taman, kas pang masingkit, tintay pang agin na abalayan, 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 at tinautaman, pangragragsak, pangliliwa, nagtumpungaan na. Abalayan, abalayan, agin na brasa taman, kas pamasingkat, tintay panagin na abalayan, 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 at tinautaman.
pangliwliwa, nagtumpong nga ana. Puro sumbruta mga talaga balong. Man-mano lang di makaawat kanya ta ni Kuya Emil lang. Rod, ito sa sonata nga napuluan na apalayan ng request niya po Engineer Marcos de Canay. Kaya tumasabol niya po, ti agpasurvey ti dagdagayo. Kasi kami po ti pagpasurveyan nyo hanggang hindi. Ayan, ibagay lang po kata kami. Kasi kami ti mangidalan, mangiwan-wan kata kayo iti nasaya ti papanan nyo. Commission ko ha, Engineer Marcos. Kaya kunano dito'y nag-text kanya ka. Lolo June, pa-request nga po ng song na pinalakang natukmem at binabati ko si Mama at Papa ko Maribel and Eugene Taguding at si Kuya Yumar Taguding nagguwapo kasalukuyan nakikinig sa inyong programa sa 97.7 Nagsam 8 at sa lahat po ng family Taguding dyan sa San Sebastian, Ramon Isabela. Thank you very much po. More power to your program, Lolo. It's me, Yuri Kaasi Taguding of BFAR, San Mateo, Isabela. Thank you very much for texting balong. Apo ko ket idano mo ti panagyaman mi kini Papam for having nang tud kada kami man si Lamos. Ayan, para yente aquarium talaga nga nagdadakkel da. Ket agiti do mga pangablao balong do we have? Hi kuya, binabati ko ang anak ko na nakatulog. Kuno naman at lahat ng Valdez dito sa Dapex, Mapalad. It's me, J.Ann from 498. Wow, ate ko mamo siririingan. At di na mangagday ka, nakaturog mo. Kablaawan manong ti Family Mateo dito yung Barangay Sinili. Kablaawan pa'y manong ko Josel, kanjabayaw ko nga dua. Nga bulataw, to'y nagkablao, Jerwin Mateo. Ipatog-tog manong jay tagay. Ipatog-tog. Ay, dam-dam nagkadoteri quiz. Manong kablawan ti Family Sebastiano Morales Acosta kan pati Gamad family. Manong request ko majay Mandarin. Kuna naman kuya kantaam. Haha, joke lang. Kuna naman Mandarin iti kinanta ni ko data ni Casey Tandingan sa Jay Grand Finals iti Music Festival. Apay na panamon? Napukaw nga rod maamu ayan na Datang nga rod. Okay, we have so many messages on Facebook. And Ekel says here, naimbangal daw tayo amin kaaruba. Pakikablaawan man, ato'y sound man ko. Nga ni Joshua Sablay, tinaragsak nga pa nagkasangay na. Wow, happy birthday ka Joshua. Kahit sabi ko matahang nga sumablay, ti connection mo itatang dito. And Josie Mupas, bagalay ko na nahay kuya, pakibati naman po mga taga-Banggar, La Union, Jay Barangay Ubog. Katananay ko, Rosie Mupas, ken kabsat ko, Janet Ken, kaanak kak Daan G. Laika ken dyan anak ko nga ni Jericho, isagot ko man kanta nga arak. Iti nagsagot Palau. From Josie Mubas, Bagalay of Palau. And Marilu Paco Layos is watching from Long Beach, California. Good morning to you. Good morning, Dijay. Wow. And of course, Ading Ella says, Mayat kuya, full of energy kayo tata. May ayatan kami. Agbibuya kada kayo. Kasla saan ko na kasang kayo napuyatan ko na actually saan ta very short DJ gig mi dirabe and only lasted for 4 hours. Isong ako nagkakastoy ko matipagtukaran na datuwa nagkalma. And once again, thank you very much Sir Orlan and Doc Josie Lopez at Kawili for choosing FDD as your official sound provider ko natalatan. Apo ka service provider. Ayan, once again, good afternoon and belated happy birthday to my beloved wife, Juvie Pastor Serialas Incorporated and Manufacturing Corporation. International Airport. Damdama gumatang datati pantalong kan blouse. Iso ti regalo kanya na tanong siya ti gumatang baka no dakkel iso nga syakon ko na ginorso na jiwalat kon abo. Matay! Ayan. Anyway, your choice baka numano nga pares ti katang matata. Apa. Dapat 45 years old kan mabaling ka gumatang ti 45 nga klase ti blouses. Ayan. Ngam. Aji do lang ti bayadak kanya na bayad na 43. And of course to my son Jason and Justine ang kay unagin internet yan naka-online kami na please
mapugsa dito. Okay. Right. Tagit ito mga pablao. 1. Kuya June at Kuya John Mark Pastor Tinwang. Ano kahit? Mayat samait. Para guys ngayong pitaka kuya tapno may IoT pitaka ni Kuya Emil. Siya gayam ni Sir Raul di maulaw. Ano man? TKSA Kanto San Andres. Wow. Ada iti kalaban ni Kuya Emila. Sige man, da kayo nga duwa. Pinalaingan kayo matatagi palapal. Iti joke yun tatano. Kitang tayo man na sinuti. Makapakatawa kan makapailig ka na kami. Hello mga idol. Kabla man dagiti taga Cheers Smart Main ng runa ni Sir Amor. Kan dagiti bagger kan kahera. Tapos ni Israel Pai nga palangwad. Palangwad. Hehe. Pahikan tayo man jay talk ma'am. Thanks mga idol. So may kadwa nga request ng talk ma'am pilakang. Namdama. Isublit na basa. Kabayatan na po. Kaya amimet nga kablaawan dagita dita baba. Talaga mga agting dagit kada kami. Dagitay naka-inject iti glutatayon nga sales lady iti Liberty Heritage. Sa Heritage Brands. Apo talaga mga sinako-sako nga glutatayon kanugayam ti susarenday. So ay na. Mapupudaw da. Anyway, para kada kayo amin na po nga nakaisa mitatangkan nito. Nabayag akon to'y lubungan. Jakpay naramanan. Jakpay naramanan. Tay kun kunadaanan nanam. Bilin tay ditatang. Ay anak huwin kakadramanan. Gayam tay nananam. Tay tukmam apinal kang. Ay nakitak tao. Sirip pa more. Ay nakitak tao. Siripom tay. Ay nakitak tao. Negdi balayo. Intaman agi. Intaman agi. Intaman agi. Yuli di kayo. Ay anyan nga or. Ay anyan nga or. Ay anyan nga or. Nosti onegyo. Nagdakel tatol. Nagdakel tatol. Nagdakel tatol. Bekta lakasayo. Nabayag akon to'y lubungan. Jakpay naramanan. Jakpay naramanan. Tay kung kunadaanan nanam. Bilin tay ditatang. Ay anak huwin kakadramanan. Gayam tay nananam. Tay tukmam apinal kang. Aprosak mantaso. Kada cancer na. Aprosak mantaso. Aprosak mantaso. Puti po ganyo. Napo daw talog, ha? Napo daw talog, ha? Napo daw talog. Lupot na kinupin mo. Nagado nga bol. Nagado nga bol. Nagado nga bol. Sa tapan piling mo. Anak nakatio. Anak nakatio. Anak nakatio. Opisyal di barrio. Okay, it's 40 minutes past the hour of 12 o'clock. Aruba, at iti official text line tayo, 0915-0713-686 for those who want to reach out. And of course, agpag-greet kalagiti inugutan na tibiyag. Nabayag akong tilubungan. Jakpay naramanan. Jakpay naramanan. Tay kung kunadaanan nanam. Bilin tay ditatang. Ay anak huwin kakadramanan. Gayam tay nananam. Tay tukmam apinal kang. Gayam tay nananam. Tay tukmam apinal kang.